Yasemhleni baba Nazaretha unyazi lezulu. Amen. Ngiyabingelela kubashumayeli bami nakwihamende lonke labangcwele baseSandanezwe. Amen. Ngingwakwambeke isibongo. Ngizalelwe eNkandla kodwa manje sesakhe ngapha eMnambithi. Ngitheke abatwana benkosi nama kuvuleka ithuba njengalela ke ngijwibe ngoba ngike ngamenyezwa umshumayeli angaza ngasabela ngase ngithi akijwibeke kuze mhlawumbe nasengilozini naseSandanezwe ngingagcini sengithola lelo cala lelo ngoba ngiyamazi lo nkulunkulu abatwana benkosi okukhulunywa ngaye inyanga yezulu. Ngolunye usuku ngilele ngizovuka ngihambe ngesitimela ngazumela kwathi ekuzumekeni kwami kwathi mazithi isikhathi 10 to 5 yayisifika inyanga yezulu yathi mntanami yathi usalele namanje yathi vuka uthandaze sengihamba mina nemthandazo ka4 ngavuka ngibange ngisahlabelela ngavuka ngathandaza kodwa abatwana benkosi okukhulu kakhulu yilokho ukubabaza abatwana benkosi esakuzwa ngenyanga yezulu. Ngolunye usuku abatwana benkosi omunye umnumzane emzini kayisa yakhile wake wahlaselwa isifo esingathandwa umuntu ongeke futhi ususibole komunye umuntu okwahlasela indlala ekhaya kwalamba konke umuntu wathengisa kalaphela waphinde wathengisa kalaphela. Kodwa le ndoda yahlala abatwana benkosi lendlala ihlasele emzini kayise ingazi ukuthi izothathana ihlanganise nani. Kwathi ngolunye usuku kwase kuqhamuka umuntu thizeni wathi mnumzane ngoba uyabona ukuthi akuhambi kahle emzini kayihlo ukhona uShembe okuhambe nawe uye kuShembe ufike uyolibika lolu usizi ukuthi yini kanti lengake ehlasele ekhaya. Yabe siyahamba le ndoda yasisimthola abatwana benkosi ungale zinde yasimthole yayithola inyanga yezulu yasiyabika enyangeni yezulu yathi Shembe yathi lapha ekhaya yathi ngihlasela Shembe ukuhlupheka okukhulu ngendlela esimangaliso kuthengwa ngisho saka lempuphu liyaphela kube sengathi lichithiwe angazi Shembe ukuthi konakele lapha ekhaya wathi usizo lapha ekhaya Shembe lukhulu ngaphezulu kwami angazi ukuthi ngizothatha ngenzeni emzini kababa. Wase sethu Shembe uNkulunkulu wathi mnumzane wathi manje ngizokunika ikhambe elizolapha umuzi kayihlo wathi hamba manje ubuyele emzini kayihlo mawufika emzini kayihlo ngonika izinsuku ezintathu 3 ufika emzini kayihlo ulale uthi masulele emzini kayihlo kuthi ekuseni kusempondoza nkomo ukuthatha kokusa uvuke ufike egcekeni uqashe masuqashile kungabi lula ukuthi omunye umuntu akubone kodwa kube lula wena ukuthi umbone wathi uzoyibona lento lethu ukuhlupheka emzini kayihlo masusuyibonile lezi zinsuku ezintathu ungayenzi lutho bese usuyabuya uze kimi esho njalo inyanga yezulu. Sikhona itabelo salapha ekhaya esithi abangena bejabule baphuma bejabule yaphuma le ndoda ijabule abatwana benkosi yathi mayifika ekhaya yasiyamtshela unkosikazi base behlala ethembeni lokuthi uma bevuka ekseni hleze lobaba othize nalomama othize owaziwa endaweni ukuthi uyathakatha bazombona namhlanje. Kwase kusekseni yasiyavuka le ndoda yasihamba yaqasha endaweni ongelula ukuthi ibone kuyo yasiyahlala sahamba isikhathi kuthemba sekuzothi nwe nethemba selincane ukuthi kuleli igceke sangaphuma umuntu la ogibela impene wasebona ingane yakhe umfana ithi shwini ngale ntombazane bahamba bazoboshona. Yabuya le ndoda yabuya ingasenalo ithemba yathi nkosikazi yathi ngibona ngalutho wathi uthe uShembe zintathu izinsuku vuka nakusasa yaphinda nakusasa yavuka le ndoda yahlala futhi egcekeni ayangaze yabona lutho ayangambonela umama omnyama ogibelele empene ayangabonela umuntu eyimbekile emqondweni wayo ukuthi uye othakatha umuzi kayise. Kuthe futhi sekuthi yaphinda futhi yambona umfana wayo ethi shwini ngale ntombazane bahamba baze bayoshona. Yabuya ngosuku lesithathu
isitshela unkosikazi yathi hayi nkosikazi into uShembe athi angivukele uthatha kokusa ayikho ubusisiwe kunkosikazi ukuthi umyeni wakhe makukhona lapha phela khona ithemba bese yena yamvuselela yabe siyamvuselela lenkosikazi yathi baba yathi myeni wami yathi zivuke zonke izinsuku kuzukwazi ukuthi mawubuyela kuShembe ufike umtshele ukuthi uyivuke zonke ungayishodisi yavuka le ndoda nangolo lesithathu usuku kodwa ingasena themba yafike yahlala abantwana benkosi yalindela lokho ayibeka emqondweni nayo ayangabona lutho yaphinde yabona ingane umfana yakhe ithi shwine ngale ntombazane bephuma lapha ekhaya baze bayoshona ephelezela esibuyela kuShembe enyangeni yezulu efike yaguqa yathi Shembe yathi yimi lo ngafika lapha ngizobika ukufa ohlasele ekhaya indlala wathi Shembe ngivuke zonke lezi zinsuku wathi Shembe ngizange ngibone lutho uthi Shembe wabona ngalutho umntana wami uthi lutho uthi ayikho into oyibona wayishwama ayikho into oyibona ungayijwayele egcekeni uthi into engayibona engayijwayele Shembe ngabona lo mfana labafana balapha ekhaya ukuthi sebevalele ingane zamantombazane kuloya muzi uthi uShembe nakho-ke yona nto eletha uhlupheke emzini kayihlo leyo njengoba ubhizi ingane zakho lapha ekhaya zithatha iy'ngane zabantu ziyivalele emzini kayihlo ziyihlwanisa nomntombi bazo unazo niy'nkomo zokulobola lezi y'ngane uthi abadala bakini okhokho bakho njengoba bekubekile kuloya muzi ukhona uthi bayathokoza ngalesa simo salezi ingane zabantu ey'ngena kulela gceke zifike siyolahla umntombi bazo ziphume zingenakulotsholwa zingenakukhishelwa lutho ukhona wena uyizelele lezi ngane ungayitsheli lutho kungekho mthetho oyitshela zona ukuthi lokhu bantu bami akwenziwa wayesethi uShembe hamba njengamanje uthi mawufika lapha ekhaya ubiza unkosikazi umhlahla ekhaya bese ubiza zonke iy'ngane zakho zabafana nezamantombazane bese usuyitshela umthetho wegceke ngoba indoda kufanele ibe nomthetho wegceke emzini kayise ezowushaya. Amen. Yasifika le ndoda yasibeka phansi unkosikazi wayo yasibika ingane yasibiza ingane zayo yathi kusuka namhlanje bafana bami yathi lokhu namhlanje la ekhaya ngufuni yathi nina amantombazane yathi lokhu namhlanje ngufuni yayithi siba nomthetho lase liyahamba lolu sisi lase liyaphela. Amen. Noma ngazazi zonke idleke zenyoni kodwa khona idleke sokhozi abantwana benkosi angeke akulula ukuthi ungasithola ngoba olunye uhlobo lenyoni eyithi mayizalela bese sihlala bese waninde amaphuphayo mayisiwabona ukuthi asengandiza yona nyoni bayehlikiza isidleke sawo leyana mlele kungaphuma kumntwana ukuthi kuyalunguza ukuthi wenze njani nanti ukhozi luyingqofe umuntu oyiphuphula khona lihambe liyohlala lesahlahla landele futhi aphinde futhi angqofe unina elifundisa ukuthi la uzofika esigabeni sokuthi undize. Ngakho-ke bantwana benkosi lento ufuna siyazi ukuthi uma uzelwe ekhaya wathi mawufika emhlabeni kwathiwa umuzi uvukile mbili umthandazo ufuna uyithandaze ufuna uthandaze umthandazo wesigcawu uthandaze umthandazo ukuthi nawe uNkulunkulu ngelinye ilanga labakini bakukhumbule ukhonjwe indawo lapho ozogcumeka umuzi kayihlo khona lapho uzoba khona nomthetho ngoba mawusela owazalelwa khona osakhele khona nodadewenu ayikho into ongayikhuluma. Uzothini ngoba banazi imbali abake baneke ngazo egcekeni kuneke liyelo namhlanje kuneke lepiki kuneke lelihlaza beyineke nje lezi imbali uthi uzothini lapho ngoba uzokhuluma lutho mawungathi uthi ma kuyikho lokho uzophendula ngelinye igama ngoba uhlangothi kaEva kaze lilahlane kwakuna phakade sengiphetha abantwana benkosi ngolunye usuku ethempelini kwaba khona isikhathi lapho owavuleka khona ithuba lokuthi kugcotshwe umkhokheli wathi malifika lelo thuba njengalelo kwabe sebakhona inkosikazi eyathi malibona leli thuba yabona lifanele yathi leli thuba yadelani ungabe khona umuntu okabe nesho emhlabeni okakathi mayephakathi kwabantu ayibona ukuba ngcono unasho lo muntu
Yayisiqala lenkosikazi yayisibheka leli thuba yathi leli thuba yathi lami yayisiyahlala sahamba isikhathi lafika usuku lokugcotshwa lapha ethempelini lathi magcotshwa ithempeli sekugcotshwa umkhokheli kwase kukhethwa nje umama nje waselimala lo mama emoyeni awulala imali ipigogo ngabe umuntu okwazi ukuyibuka isisila njengepigogo waselimala lo mama emoyeni wangagcina lapho waze wanqaphela ukuthi namhlanje leli thuba welibona limfanele kodwa leli thuba akazange azalithola ethempelini kodwa sahamba isikhathi ngoba abantwana benkosi njengoba siphila kule nyama esiphila kiyo isiphetho sakhona sisodwa yithuna sahamba isikhathi abantwana benkosi lafika isikhathi sokuthi lo mama ahambe ngoba wayenenkinga yodwa walimala mhlazane egcotshwa umkhokheli wayethi mememeza lo mkhokheli owayesegcotshiwe lapha athi makhosikazi athi uyangena u14 aqhubeke kufanele yena anqaphe athi makhosikazi athi ziyathatha ulesine athi le ndawo elethile aqhubeke yena anqaphe enhlizweni yakhe ngoba wayekade ngamthandi wayekade kubona leli thuba lifanele yena wahamba ukufa kwamfica Jeremiah 9 verse 23 wahamba ukufa kwamfica abantwana benkosi wathi mase kumficile wasiyahamba wasiyangale kwelizayo wathi befika ngale kwelizayo wasemfica uShembe wathi memfica uShembe wathi inkosikazi usufikile wathi yebo sengifikile wathi uShembe amakhosikazi wonke buka lapha abakhokheli bonke abagcwele lapha abaliphike ezimnyama wathi zonke lezi iphike ezimnyama wathi khetha wakho umkhokheli wasiyamkhetha wathi mesemkhethile wayesethi esiphikeni sikamkhokheli onke amagama amakhosikazi abhalwa khona wathi bhekena igama lapho esiphikeni sikamkhokheli uzolithola mangabe loyo umkhokheli wakho uzolithola igama waselibheka lo mama leli gama lakhe akazalithola walibheka leli gama lakhe akazalithola wasebuyela enkosini wathi Shembe wathi igama lami Shembe akulitholi uthi uShembe uye kodwa umkhokheli wakho lona uthi Shembe uye uthi uShembe labakhokheli babona la bayiba abakhona emhlabeni amakhophi lawa bakhona emhlabeni fanele igama lakho uthole ngoba igama libhalwe esiphikeni esimnyama wathi Shembe akulitholi kodwa lo mama wayebulawa into eyodwa wabulawa ukuzazi wabulawa ukuthi wathi mebona isikhala wabona semfanele ngifundele ndoda amadoda usho uJehova uthi ohlakaniphileyo uthi ohlakaniphile angazigabisi ngokuhlakanipha kwakhe akangayigabisi ngokuhlakanipha kwakhe nonamandla angazigabisi ngamandla akhe akazigabisa ngamandla akhe nofuyileyo nonemfuyo eningi angazigabisi ngemfuyo yakhe akazigabisa naye ngemfuyo yakhe kodwa oyigabisayo azigabise ngalokhu akayigabise ngalokhu ukuqonda nokungazi ukuthi nginguJehova owenza ubunene. Ngiyabonga nsizwa kaManyosi kwathi nemzuzu yokugcina abantwana benkosi uShembe sembuyiselile lenkosikazi wayeseselibheka igama lakhe esiphikeni angathola wasekuthi emnqenqemeni wesiphike esimnyama wayesethola igama lakhe libhaliwe wasekuthi phakathi kwegama lakhe nesibongo wasekubhala unqa wasebuyela kuShembe wathi inkosi wathi ngithola unqa laphana uyambuza uShembe uthi lo nqa okhuluma ngawo uyigama lakho na noma uyisithakazelo sakho na wathi Shembe angimazi lo nqa ufunani usethi uShembe lo nqa yilowo unqapha mhlazane egcotshwa lo mkhokheli yilo nqa obekuthi umkhokheli mebiza ebiza u14 bese nawe usunqapha uthi yiwo ke lo nqa namhlanje okumisile usethi ke kodwa ngizokunika ithuba lesibili uzobuyela kubatshana bakhe abasekhona emhlabeni bahambe beyolanda umkhokheli akathatha amakhosikazi eze lapha egcekeni lakwakho azothandaza azosusa lo nqa okhuluma wena usaphila Nkosi kusesenizweni
kusasa uNkulunkulu uyangena emzini wakho engcwele ethemba lethu. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga baba mkhulu sesesikhumbuze senkosi inyanga yezulu. Ngelinye ilanga baba mkhulu biza inkosi inyanga yezulu, biza inkosi ilanga, uthi uzanda bahlala phansi bebaguqa. Yasiyababuka inkosi yasezulwini, yababuka yathi ubani omdala phakathi wethu. Wayesebuza inkosi ilanga. Inkosi ilanga yathi baba sadalwa kuwe, savela kuwe. Wayesebuza inkosi inyanga yezulu. Yathi inkosi inyanga yezulu, njengoba ubeshilo ubhuti omdala ukuthi ubaba wethu nguwe. Seyathula inkosi yababuka. Isithi inkosi yasezulwini, ubaba yimi, izisho yona. Ithi lo indodana, ithi lo umoya oyingcwele. Ayibonge Nkosi. Ubaba wethu nangu, kusho inkosi inyanga yezulu. Ithi leli bandla njengoba ngiliphethe liyosuka kimi liphathwe kuye indodana. Ithi manje suke indodaneni yophathwa umoya oyingcwele, isho inkosi inyanga yezulu. Ithi wena-ke useyobona ukuthi leli bandla uyalibulala noma uyaliqhubeka noma uyalikhulisa yini, ngoba lo msebenzi uwumsebenzi wakho sasithunywe kuwe. Ayibonge Nkosi yasezulwini. Ngelinye ilanga uShembe njengoba eza ethemba lethu, asoqaphela amaNazaretha, ngicela ukudlula la. Uma sifuna ukuya kuNkulunkulu, isango lokudlula elidlulayo linye, ukuthi sidlule kubaba uMshumayeli. Baba Mshumayeli, ngicela ukuya kuNkulunkulu ngesizathu esinje nesinje, abesethule yakubuka ukuthi kulungile ukuthi ngaya kuNkulunkulu lokho. Ungavela uphonsele nje, uShembe uNkulunkulu, uShembe umlilo. Akufanele vele uye noma kanjani kuyena. Enye indoda yaya enkosini inyanga yezulu. Uyabona umuntu mesibona ukubamba bembongolo, akamboni uNkulunkulu. Le ndoda le maye enkosini inyanga yezulu ifike yabika udaba layo. Mayelibika ebese inkosi ikhipha isibusiso. Yayithi yasukuma le ndoda vele eqatha ngebhodlela lesiqholo. Ayibonge Nkosi. Yavele yahleka inkosi, yaqhiyama yathi wesibanibani leli bhodlela lilonikwe yimi. Yathi yashwabanisa imilenze le ndoda, yathi thatha lo dodo wakho usuke naye. Yavele le ndoda encikilika ngaleso sikhathi ngoba kukumlilo. Ayibonge Nkosi yasezulwini. Manje-ke uNkulunkulu njengoba eza la, fanele sazi ukuthi uNkulunkulu lozayo akuyena umuntu futhi akuyona indoda, umuntu wasezulwini. Ngelinye ilanga wasuke indoda. Le ndoda le yafika iya enkosini inyanga yezulu. Mayifika le ndoda enkosini yasezulwini, yafica uJehova emuhle, njengoba ezolo emuhle nje kusasa. Ayibonge Nkosi. Uma ifika le ndoda ithi, Nkosi yamakhosi, abantu abangithandi, abantu bayangizonda. Ithi inkosi, nami njengoba ngihleli la kulesi sihlalo, abantu abangithandi. Isiyabuza inkosi ukuthi wena yini lo yenzayo eyenza ukuthi abantu bangakuthandi. Ithi le ndoda, baba Nkosi yamakhosi angazi. Ithi inkosi, uyawubona lo muzi wakho uthume kanjani? Ithi le ndoda, baba. Ithi uyazibona izinto zakho zime kanjani? Ithi Nkosi yamakhosi. Ithi lapha kulo muzi wakho kunendlu engena wena kuphela. Le ekhaya sekunalento yokuthwala. Abantu abaningi bathwele la ekhaya. Abantu abaningi banezilwane.
kodwa bambathele ingubo yayiwa kodwa yasho inkosi inyanga yezulu yathi kuyayiwa kaSikhova Sikhalemeni la impethu yakhona iyokudla uyibuka ikudle uyibuka uyokhala impethu ikudle uyibuka ayibona Nkosi ngiyokwenza lento yenza kuJoshua uJoshua wathunyelwa uNkulunkulu wathi la kuleli izwe lihle kakhulu kodwa uzungazithathi intombi zakhona wathi mayefika uJoshua wathi mayibona intombi zakuleli izwe ayekulona wabona suka kodwa uthi uNkulunkulu ubonile lezi ntombi ezinhle kanje zazinama hips zinama dimples zinefika zinezitho mawuyibuka wena ngathi ubuka unodolo wathi hayi uNkulunkulu akabonanga kahle uyabona kodwa uthini imishini hayibo Nkosi yaseZulu wanamathela kuzona uJoshua ithi inkosi uJoshua thina boshembe sathi uma esengenele emgodini sasesithatha umphefumulo wakhe sabuyisela kuye impethu yamudla ingene ekhaleni ingene emlonyeni ingena kuyona into ebhekile engenakwenza lutho engena kukhulunyelwa umuntu kuzosifica nathi no asiyeke ukuthwala le ndoda ithi inkosi inyanga yezulu mayikhuluma kule ndoda ithi le yandlu wena ohlala kuyona wedwa ukhonani phakathi ngoba ngene unkosikazi wakho akungeni ingane ungena wena wedwa ukhonani lapha phakathi ithi le ndoda kukholudo ushembe umabona kude ayibona Nkosi yaseZulu umabona kude angafiki khona lutho kodwa yena uyafika futhi uyabona ayibona Nkosi yasithula le ndoda yaqala yaqhiyama ithi inkosi leli shumbu ehlala lapha emqadini elani linahloboni yamanzi yanikini ikhanda le ndoda yanwa ikhanda yangabisazi ithi lapha kuleli shumbu phakathi kunegazi leli gazi elanhloboni yesilwane hayibo Nkosi yaseZulu yanikini ikhanda yathi inkosi lapha ya leli gazi labantu ohlala uliphuza lapha kuleli shumbu lakho yavene yasuka le ndoda kwanqamuka ibheshi ibaleka ayibona Nkosi athi awusho konke yabaleka le ndoda ngoba kwakusho umlomo ongathethi imanga iyeza inkosi ayibona Nkosi yaseZulu kufanele sizilungise mawazi ukuthi unamagwegwe ungasondeli ngoba uzosihlaza ayibona Nkosi yaseZulu inkosi ubusisa amazwi inkosi usenezulu lawo mawuzi aku ngiyababingelela abangcwele ngezikhundla zabo kusukela kubashumele nabakhokheli nehamende yonke yonyanzi lwezulu amen. Bantwana bakaNkulunkulu sesinikwe ithuba lokuba asigiye ngalensizwa ngoba sithe mazivela singabafanyana iyona eyayisesihlalweni salobo kumhlophe nalolubisi olwembethe intaba namathafa namhlanje. Bantwana bakaNkulunkulu sikhuluma ngensizwa yayinono kakhulu. Ngalesikhathi amen inkonzo lokubuka amawashi uyabuka iwashi
Lensizwe esikhuluma ngayo namhlanje ayinono kakhulu bafowethu ngoba yafika nokuningi ukushintsha kule nkonzo yomqalo wendlela namhlanje. Yasishintshisa into eziningi esasizidla, yasikhipha ekudleni okwakungekho kuhle. Yasikhipha nasemafutheni esasiwadla nophiyano loludlalwa namhlanje lwafika naye. Leyansizwa yayinomusa kakhulu kangangoba wawuthi uma ufika kuyo ukhuluma insumansumane yayishaya itafula kabili kathathu. Yayingahlali ke ndawonye ngoba kwawuthula imanga bawunikelisa iyehle inyuka nawo. Ithi utheni uthini ubiko uthini lona isiyadlula lensizwa. Madodana kaNkulunkulu sikhuluma ngensizwa eyashintsha izinto eziningi kangangoba nomculo lo. Lensizwa yayiculisa ngoba yayuthisha esikolweni. Nkosi busisebenzise. Asona ngoba Nkosi ya